ahubwo ko Kenya yemeje ko Uburusiya butazongera kujyana bene gihugu bayo mu ntambara yo muri Ukraine. Nageze ku cyamakuru umuryango watwa ko Minisitiri w'Intebe wa Kenya akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi yatangaje ko Uburusiya bwemeye kutongera kohereza abanyakenya mu ntambara yo muri Ukraine. Hano butumwa yatangiye i Moscow ejo ku itariki ya 16 nyuma yo kuganira na mugenzi we wo muri Burusiya Sergei Lavrov. Minisitiri Mudavadi wari wicaranye na Lavrov yavuze ko hashingiye ku biganiro impande zombi zagiranye abanyakenya ngo ntabwo bazongera kwemererwa kujya mu gisirikare cy'Uburusiya. Hano batwibutsa ko muri Gashyantare 2026 Gashyantare n'ukwezi kwa kabiri inzego z'iperereza za Kenya zatangaje ko abanyakenya barenga 1000 binjijwe mu gisirikare cy'Uburusiya bajyanwa mu ntambara yo muri Ukraine. Leta ya Kenya ivuga ko abanyakenya 27 barwaniraga muri Ukraine bamaze gucyurwa abitabwaho kugira ngo bakire ihungabana bahakuye kandi ko yifuza ko n'abandi bose bataha. Minisitiri rero Lavrov ngo ni Uburusiya yashimangiye ko abanyamahanga boherejwe mu ntambara yo muri Ukraine binjiye mu gisirikare hashingiye ku mategeko y'Uburusiya bityo ko nta kosa ryigeze rikorwa. Mbere ibihugu byabashinjaga ko barabahatiriye kujyamo ariko yavuze ati twebwe nta kosa twakoze twashyizemo umuntu wabishakaga. Ni inkuru usomye ku cyamakuru umuryango. Reka nerekeze mu burasirazuba bwo hagati ndahera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ngo Abagande bari mu banyamahanga bakomerekeye mu bitero bya Iran. Na bene gihugu ba Uganda bari mu banyamahanga bakomerekeye mu bitero bya misile na za drone bikomeje kwibasira Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu rero ibigaragaza ingaruka z'intambara diaspora iri guhura nazo muri iki gihe mu gihe intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ifatanyije na Israel ikomeje guca ibintu. Minisiteri y'Ingabo ya mu bihugu byunze by'Abarabu yatangaje ko ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatatu bwasamye misile 9 za balistike ndetse na drone 33 zoherejwe na Iran. Abayobozi bavuze ko ibyo bitero ari bimwe mu binini bigabwe kuri iki gihugu rero cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu byumweru bishize. Bagira batubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere bw'ibihugu byunze by'Abarabu bwahanganye na misile 9 ndetse na balistike na drone 33 zaturutse muri Iran. Ibi bikaba byavuzwe na Minisiteri mu itangazo ryabonwe n'ikinyamakuru Chimp Report ryongeraho ko ingabo zikomeje kuba maso kandi ko ziteguye guhangana n'iterabwoba iryo ari ryo ryose. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emerine, abantu mutabonye video y'ingu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari ewan. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 077934171225 ubundi nziguhereze tu. Ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Nubwo bisasu bimwe na bimwe byagiye bifatwa rero ibitarafashwe ngo byateje ibibazo bikomeye mu baturage ndetse n'abakozi b'abanyamahanga baturutse mu bihugu byinshi. Minisiteri y'Ingabo y'icyo gihugu ivuga ko abantu 6 abaturage b'icyo gihugu ni Pakistan, Nepal ndetse na Bangladesh bishwe mu gihe abandi 141 bakomeretse ku rugero rworoheje. Abakomeretse barimo bene gihugu baturutse muri Uganda, mu Misiri, muri Sudani, Ethiopia, Philippines, Pakistan, Iran, Ubuhinde, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijan, Yemen, Eritrea, Liban, Afghanistan, Bahrain, ibigo bya Comore, Turkiye, Iraq, Nepal, Nigeria, Oman, Jordani ndetse na Palestina na Ghana, Indonesia nayo ntibahise ndetse no muri Sweden. Urwo ni urutonde rw'ibihugu rwatangajwe abantu bagiye bakomerekera mu bitero by'ingabo za Iran. Iyi nkuru yabona ku cyamakuru bwiza.com. Yenda ukishemo amaso urebe n'ibindi byavuzwe. Uburusiya bwo bwasabye kugora abasaba gutandukana mu kongera abaturage. Bantu mujya gusaba gatanya niba muzi ko mwibera mu Burusiya ngo bizabagora. Hano bagira ati nubwo ubusanzwe abashaka gutandukana mu Burusiya bashobora gusaba ubutane hifashishijwe ikoranabuhanga bukemezwa mu buryo bworoshye cyane. Umwe mu bayobozi muri iki gihugu bashinzwe ibijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage yavuze ko hakwiriye gushyirwaho ingamba zituma gutandukana kw'abantu bigorana.
yitwa Natalia Moskvitina, usanzwe ari umuyobozi mukuru wungirije wa komisiyo ishinzwe ibijyanye n'abaturage, ashimangira ko Uburusiya bukwiye gukora uko bushoboye kose mu gutuma ibyo gutandukana bigorana mu guhangana n'ikibazo cy'abaturage bakomeje kugabanuka. Kuva muri 2024 gusaba gatanya mu Burusiya byarorohejwe cyane, Abarusiya bashobora kujya ku rubuga guverinoma yashyizeho ruzwi nka Gosuslugi, bukemezwa hashingiwe ko abo nta bana bari munsi y'ubukure bafite ndetse babyemeranyaho. Icyakora Moskvitina yavuze ko Uburusiya bukwiriye gushyiraho ingamba zikomeye zo kubungabunga umuryango, imiryango ikabyara abana bazafasha Uburusiya mu bihe bizaza. Ati ni amakosa koroshya ibi bintu. Unibuke ko intambara na Ukraine nayo ikomeje gutuma Abarusiya bagabanuka kuko nabo barapfa. Jya ku cyamakuru igihe.com. Iki cyamakuru cyatubwiye ko Papa Leon wa 14 yanenze intambara Amerika yagabye muri Irani. Intambara Amerika yashoye ku gihugu cya Irani, Papa Leo wa 14 w'umunyamerika yayinenze. Ni Papa Leo wa 14 wagaragaje ko atishimiye intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byashoje kuri Irani, asaba ko imirwano ikwiye guhagarara akayobokwa inzira y'ibiganiro. Uyu ni umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi rero wavuze ko umutekano udashobora kubonekera mu ntambara n'ubugizi bwa nabi. Papa Leo wa 14 yabigarutseho mu masengesho yayoboye ku cyumweru i Vatikani yabereye kuri Bazilika ya Mutagatifu Petero, aho yanenze cyane ubugizi bwa nabi buteye ubwoba abaturage bo mu burasirazuba bwo hagati bahuye nabwo mu byumweru bibiri bishize. Ati nsabiye abantu bose baburiye babo mu bitero byagabwe ku mashuri, ibitaro no mu bindi bice bitandukanye abantu batuyemo. Ku munsi wa mbere w'ibitero bya Amerika kuri Irani, bari ku itariki 28 z'ukwezi gushize, nibwo ishuri ribanza ry'abakobwa rya Sharjah Tayyiber riri mu karere ka Minab ryaguye igisasu kiremereye cyane cyica abantu 175 biganjemo abana b'abanyeshuri. Papa Leo wa 14 yasabye impande zihanganye guhagarika intambara zikayoboka inzira z'ibiganiro, agaragaza ko n'ibikomeje kubera muri Libani nabyo biteye inkeke. Israel baragabye ibitero kuri Libani mu byumweru bishize ihanganye n'umutwe wa Hezbollah uhabarizwa, wari wayigabye ibitero uvuga ko ari uguhorera Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Irani waguye muri iyi ntambara ku munsi wa mbere wayo. Ibyo bintu Papa ntabwo abikozwa.